Asinayo thina inhlolo yokukrema. Inhlolo yanamhlanje la obuya khona umdliwa. Inhlolo yanamhlanje la obuya khona okukhona umuntu wakini othwele. Inhlolo yanamhlanje la obuya khona efemelini khona othwele ngalo. Abasezukuphumelela abantu bakithi emndenini. Kukhona uJohn Inhlabathi amathuna. Abasezukuphumelela nje abantu emndenini. Waya belungu berishi abanamdliwa bona. Abathwele ngamafamily. Wayi kubo. Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya igama lami ngingumzothule ngokeshembe isibongo umafavuke njengede ngabani isambane esamba umngosi angalala maqedo lala bafoze nokwatshiza ikhundla khundla othi mawuvimba ngala uthukusungale ngumkhovu oyiphayo kumadakeni oyishasa nkensela ngiyabingelela la kwiNethezeka TV gama lohlelo uphila kanjani kanti ke ungasibhalela nathi einkundleni zokuxhumana kulula nje usilandele futhi lapha na usubscribe ku YouTube ungene ku Facebook ungene nalapha ku TikTok sikhona na kanjani uthi nje Nethezeka TV uzosithola na kanjani sikumavovo nani ayi sithinta umuntu esaziyo ekuthena ukuthi ungumhlaziyi kakhulukazi ngoba phela ulugedla umuntu osuke azi ekutheni ukuthi ukhuluma ngani ngoba ugedla ilona olugayayo futhi ilona osuke lenza eminye imisebenzi othola ukuthi inyanga nabanye abaphikwe ekwelapheni njengezangoma ehamba ziyocela ulwazi noma zicelwe ukufundiswa kakhulukazi okuthile kulona ugedla njengoba elugedla umavovo 9 sila egoli kwanto ngasaduma kwenye mayipheli kuphela amazinye endoda njengamanje uphinde esebenzele lapha na eMnambithi kwahlathi number 2 kodwa njengamanje sila eMapetla eSoweto Mavos akuvele sibingelela siyabingelela kuNethezeka TV umavovo 9 lo uMagolide onibingelelayo sibonge nje kubalandeli abalandela amavideo la ekhaya abawabukayo nabasebenzisa idatha labo ngokukhuthala nangokungipha isupport ngiyabonga kakhulu enikufisayo kube impumelelo Mavovo 9 sikhulumile ngemsebenzi eminingi eyahlukahlukene kodwa akaze singene kakhulukazi endabeni yamathwasa uthola ukuthi bonke abantu noma sithi uphuma ngala nampa abantu bagqizile baze babhinga amabhayi kodwa igcineni asiyiboni imisebenzi abayithwaselayo abanye uthola ukuthi bayasebenza imisebenzi yomlungu kodwa basebenzana ngawo amabhayi ihlali ikhona la kodwa bathi babuya entwaseni kodwa bayaqhubeka neminye yemisebenzi kodwa uyasho ukuthi kahle kahle mina nginesiphiwo esokuthi thola ukuthi intwaso ayibasebenzeli futhi akukho ngisho akubonayo ngisho ngathi kwadlula impukane nje ngeke bone ake siqale lapho Mavovo ukuthi ezinye zezinto zalokho zenziwa yini khehla kubhlungu kakhulu uyabona anti yabona nje uthola ukuthi kuyashisa nje bakushisa kanje ufakile nawe ikhombo zakhe ezithize ngokulayelwa phela ila osizwe khona into ebhlungu leyo singasabali ke kulaba eyayebebukeke ngathi seku like music or yebo asikhulumi ngalabo sikhuluma ngalaba ngempela abahluphekile ngempela kwaphuma inkomo uyabona ukubizelwa entweni akufani nokubiza into angithi khehla kunomuntu mhlawumbe ozothola ukuthi uyabona ukuthi udliwa kakhulu emadayisini bese cabanga iplan lokuthi ukuze ngikhandela ucash ngingenza kanjani avuke eksene esegqizile esefaka amahiya usethole umfoka Nhlanzi useyamtrendisa usesho the way awukhokho vula ngakhona usesho the way yena loya ngakhona the way athakatha ngakhona bese bethi abanye hayibo usibambane ngoba siyamazi lo muntu osevela lapha kunethezeka umavovo ngoba siyamazi ukuthi sikembula naye inhlalisuthi lema kuba inhlalisuthi uyabo useyinyanga manini usebulala manini lemthetho adeshayelwa yona la
ebandleni usayeqe manini ngoba phela lo muntu besigcine sisabathe naye ngesabathe ledlule angithi uyayibona leyo nto le asikhulumi ke ngabantu abanjalo asikhulumi futhi ngomuntu othi uyabona ukuthi udliwe edayisini uyabo ngakusasa usenza leyo nto asikhulumi ngalabo bantu sikhuluma ngomuntu ngempela othola ukuthi kunemimoya emhluphayo okufuna lemimoya ihlanjululwe iwele phansi komoya angithi uyabona ngoba mase sikhuluma ngemimoya sisuke sesikhuluma ngenhlanganisela ehlanganisiwe kulomzimba walomuntu kwayimimoya ehluthulanayo edonsisanayo ukuthi noma ngabe unezimoto iqhwakele phekweimoto izibulale lezi imoto ulungisa lokhu kusasa ulungisa lokhu uyabona mayephethe imali ihlale phekwemali imali nje usevela acabanga ukuthi ayiphuze yonke angithi uyabona impilo senezikolodo engahlelekile angithi uyabona kusuke kuyile mimoya emenzela ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi abe nolaka kwesinye isikhathi mhlawumbe afuna ukuzibona yedwa engahlezi nabanye abantu intwanyana encane kuye seyamthukuthelisa angithi uyayibona into kanjalo useba nenhliziyo encane noma esebudlelwaneni nomuntu wesilisa noma nomuntu wesifazane into encaneni siyamdina ngcono siyeke ngcono mina vele ngiyiphilele ngedwa kodwa futhi mayiseyedwa ebona ukuthi uyasokola uyamdinga umuntu akazobambisana naye uyabona sikhuluma ngabantu abakanjalo bese kutholakala ukuthi ke wena mawusuhamba usuya kumuntu usufika kumuntu ozothi mayekushayela lezi inhlolo bese cha faka lobu buhlalu ke manje ngoba unabantu abadala kanti wena mhlawumbe bekufunakala uthola umuntu ozokuphothela intambo ezithize ungene phansi kwani mhlawumbe phansi kwesefo ngandlela thizeni ngoba akusibo bonke abantu othola ukuthi kunomuntu mhlawumbe owehlelwe ingilosi yehla phezulu komzimba wakhe bese yahlola loyo muntu wehlelwe yebo akafunanga ukuthi kube khona into ethile azoyifaka egazini ukuze hlole cha thina khona abantu esibaziyo khona ubaba nje wakwahlabisa abantu bayamazi ubaba Dlamini ubaba Magida ubaba Dlamini ubaba Magida weSamaria thandazi nje owehlelwa kungaxushwa ngaphuthu nasisheba wehlelwa nje thinta nje ethinta ivangeli ethinta nje emoyeni ungeke futhi uthinte naye ma wena uthinta ngejaji noma uthinta mhlambe ngezizwe yebo ekutshela ukuthi cha izizwe la futhi ube khona ukuthi ayikhiphe iphume zambe ziyemfuleni usale nje uemthi ungaprofiti uyoze uprofite mhlambe sokwakho noma ukini hayi la ngoba la bekusebenza abakamoya yebo bakhona abantu abakanjalo ke esingenza nje ngabe imizekelo abangekho futhi nala ko social media obaba sebepension la sebeyihlalele ekhaya angithi uyabona abantu laba behlelwa yebo angithi uyizwisisa leyo mina ngehlelwa kwase kuba nenkinga yalobu bugedla yebo ukuthi manje sekufuna kathi ngenze njani ngiyosefwa ngihlungwe uyayizwisisa leyo nto yiyo ke into mina yangithatha yangifaka ekhaya la kwaMavundla kwahlabisa angithi uyabona ngoba kwase kumele ukuthi ngisefwe kuhlungwe yebo angithi uyabona manje abantu ngoba babadukisi bazothi ma umthandazi kumele kuba amanzi kumele kube isiwasho angithi uyabona ngizwa kahle kuya ngokuthi lo muntu umthandazi nje ikuphi okunye okubethelwe kuye yebo uyabo musukufuna wena ukuthi umuntu ahambe ngentando yakho noma ngentando le wena owatshela yona ekutheni ukuthi wena uyiyona musukufuna umuntu uthambe ngentando yakho umuntu nomuntu uhamba ngentando yalabantu abahlezi kuye abamphethe enye into esuka ibe inkinga thola umuntu ozothi mayekuhlolela abone ukuthi into yakho iwela esithunyweni esiprofetweni noma iwela ebudlozini basebungomeni ngoba manje kunzima ukuthi ngigqizise umuntu amabhayi ngimfaka ubuhlalo kanti lo muntu akanayo into asiyokuthi agide abe yisangoma ngoba uzogida abe yisangoma egcineni isangoma sokwenzana ngifuna ukuya lana ke Mavovo sesinenkinga ke
esikhona njengamanje ekuthenini ukuthi umuntu uyaya entwasweni ihlale lezo inyanga kuhlanganiswa inkomo kupataniswa kungene komashonisa ihlangana imali yenkomo ephume ezogida la ekhaya mhlawumbe makuthiwa ekhiphe ngalolo suku emva kalokho uyothi mehamba emva kalokho kuphela enyalo lokho ekuthenini ukuthi eyiqhubele ngempilo yakhe emva kalokho ngifuna ukuya lapho mase kunukwa lo ebemthasise ekutheni ukuthi hayi engathi uthwebula idlozi ngifuna ukuya lapho ngoba egcineni bonke laba bantu bakhala ngokuthi bona bazamile kabani ngimbonile ngeqile bengibona ukuthi befuna ukuthwebula idlozi noma kwafika abantu befuna ukuthwebula idlozi kodwa egcineni ngenkathi efika khona kuleyo muzi uthe yena walethwa abadala wavuma naye wathi hayi impela ngilethwa abadala la ekhaya ngifuna ukuya lapho. Yabona nje mina Khehla njoba ngihlezi ngisho ngithi ngahamba mina ngaya ekhaya la kwaMavundla. Yeah. Ngaya ekhaya mina lo mama ongenamona. Obencamela uthi kulamba abantwana bakhe kusuthe thina abathandazi. Uyabona? Ngaphuma ngilo umuntu engiwuye. Kuze kube namhlanje. Yebo. Uyabo? Elekelelana noBabzulu uBongani wakwaZulu. Uyabo? Bebelekelelana phezulu komzimba wami ngoba into yami beyinenjula kakhulu. Yebo. Uyabo? Bayamazi kuZulu abantu baseGoli nabantu bangapha go Friday. Bayamazi uBongani wakwaZulu Nicholas umthandazi nje owaziwayo ukuthi ngoba akekho la ku social media. Kodwa nje bayamazi uZulu abantu nala eGoli bayamazi uZulu uBongani. Yingaphuma esandleni salabo bantu. Angithi uyabona kusaphila uNtando usikhulu akekho ongamazi usikhulu uNtanda weTrinity. Angiboni futhi ukuba usaphila ukuthi khona umuntu ebengamelana naye mhlambe ngokuhlola kodwa hayi ngejaji ngokuphiwa nje ephuma khona esandleni sikaBaba Dlamini uMagida eSamaria yena wayesengenele ebandleni leTrinity washona ke usikhulu uNtanda abantu labe bebelalela nje ngo-original angithi uyayizwisisa leyo njoba ngihlezi ngichaza nasebantwini ukuthi mina ngilalela ngo-original angixutshwanga nasishebo naphuthu ngilalelela nje ngo-original yingakho mawufika la ekhaya uzothola inhlolo nje eqondile ka-original asinayo futhi inhlolo yengxabano Khehla kufuna uyibuka inhlolo ukuthi le nhlolo iyakha noma iyaxabanisa noma uzobuyela ekhaya usungasahleli kahle usengadli kahle ugada abantu ubuka abantu ubabuka izici asinayo thina inhlolo yokukrema inhlolo yanamhlanje la obuya khona umdliwa inhlolo yanamhlanje la obuya khona ukukhona umuntu wakini othwele inhlolo yanamhlanje la obuya khona efemelini khona othwele ngalo abasezukuphumelela abantu bakithi emndenini kukhona uJontshi Inhlabathi Amathuna abasezukuphumelela nje abantu emndenini waya belungu berishi abanamdliwa bona abathwele ngamafamily wayi kubo bese belekelelane futhi kunabantu phela Khehla abayile esikoleni kungafani nathi esahlulwa izikole kodwa ke noma ngeke ngithi isikole sangihlula ngoba phela ngabhajwa sengibhajiswa yilo msebenzi ngangisithanda kakhulu angithi uyayibona leyo nto leyo kodwa kunabantu abafundile abathola imali ngemfundo yabo abahola kahle abayigibelela imoto zabo ezingena inyembezi ezingena inyembezi anti uyabona nje mina nginazi imoto ezintsha ngihambela nje ngeimoto engiyi-affordayo kunje mina oba ngumuntu okwazi ukwenza imoto ukuthi ibe yinhle ithandwa abantu ngiphiwe lokho nje ngoba vele uyabona kwakumele ngibe yidoctor kahle kahle uyabona kwakumele ngibe yidoctor nje kahle kahle kodwa ke akuzange kube kanjalo waba kulomsebenzi ngaba kulomsebenzi lo so sengishola into efana naleyo ukuthi khona abantu abafundile abahola kahle labo bantu sekumele bashoniswephi khona abantu abangabalekelanga isikole abahothisha abahonesi abahotoctor sekumele beyephi ngoba phela kuzothiwa abathwele usho ukuthi Mavovo ngoba sikhuluma ngalezangoma egcwele kangaka emhlabeni uthola ukuthi ziyehla zenyuka namabhayi bagqizila abantu mhlawumbe nasekhanda
bagqizile nakhona ngifuna ukubuya la ekutheni ukuthi ngenzeka yini ukuthi kwashoda inhlolo ekuqaleni. Hayi khehla lento lena singayimusi. Angithi masikhuluma ngezangoma. Izangoma zikhona. Yebo. Ngifuna lezi engasebenzi. Izangoma zikhona khehla. Yeah. Nina lento nisuke nimose egameni lokuthini. Asibali thina abantu ababe yibo bengebona. Oh yeah. Benziwe izigubhu ezithize. Yeah. Zokuthi wonke umuntu odlula la abhonga angene la ekhaya senginethwasa. Oh yeah. Ake siqale lapho ke ngicela ake siqale siyichaze leyo ekutheni ukuthi bakhona nabantu abakanjalo ngoba kukhona istory engake ngasizwe ekutheni ukuthi enye insizwa yathi ivakashile nje endaweni ethile yase isuka lapho kuleyo ndawo yahamba yabuyela kubo ithe isikubo kwazukala isibhonga ibuyelela adivakashele ngakhona kuthiwa iyothwasa khona kwathi usufika ekhaya thwasa kodwa athi idlula ngakhona lapho ngifuna ukuya lapho ekutheni ukuthi ngenzeka yagcina ingathwasanga ngenxa yezathu ezithile sengifuna ukuya lapho ekutheni ukuthi zikhona izinto ezikanjalo ukuthi zibhongisa abantu nasendaweni kwaziwa kuthiwa kugcwele amathwasa lapha nje zigobhu. Hayi lokho khehla mina angeke ngenelele kukho ngoba akuhlangani lokho nezangoma. Yebo. Thina la sikhuluma ngezangoma. Yebo. Ukuthi umuntu kubhlungu uthathwasa. Yebo. Akhipha inkomo. Uyabo azayeke nasemsebenzini. Bese gcinene engasizakali ngento asayithathile. Ilabo mina abantu engizwelana nabo. Leya laba babhongiswa izinto ezisuke igujelwe emagcekeni hayi angikhulumi ngabo. Uyabo ngoba angikho ku department yabo. Yebo. Angithi phela akumelanga singene kuma department abantu. Yebo. Kumele ngoba sinawethu phela thina. Mina ngikhuluma nalaba engizwelana nabo. Ekuthenini kubhlungu. Ukhipha imali yentwaso. Bese kuwe ungasaphumeleli ngentwaso ngoba futhi okunye wena khehla kunento kanje angithi mina nginawo amathwasa yebo anginabo abathandaze engibasefayo buza uthi why kungani mhlambe nje ukuthi angikuphiwanga oh ima hayi ukuthi awukuthandi akuphikwanga ya mhlambe ukuthi angikuphiwanga nanokuthi angithi mina inkinga yami mina ngathwasiswa amafoni engekho khehla namhlanje amathwasa yakhona ephansi kokuthwasa abuye ezela azofuna ukuhlolelwa lesikhathi wena usuhlola useyaphazamiseka lo yagobela ngoba sekunezinto wena ozoyibamba engahambi ngendlela i-wrong nje lento khehla yonakele nje futhi ukuthi ngoba ngeke sithi yekwe uyabona ngoba phela abanye vele into abaphila ngayo ukuthi badla ngayo uyabo ibusiness kubo angithi uyayibona leyo nto manje asikwazi ukubulala amabhizinisi abantu kusasa sizothi badleni kusasa sizothi basebenze usakhuluma ke lokho nje ngoba siyazi ukuthi kubuye uthola ukuthi umuntu ethi ngiyakwazi ukuhlolela ifonini kanti umuntu vele usentwaseni ngaleso sikhathi uyamhlolela usentwaseni kanti sekuphazamiseka umsebenzi walogobelo uthola ukuthi nalogobelo useyibonile leyo nto usazoyilungisa usacathulisa enye mase kuba sengathi kubhidlizwa umsebenzi ngenxa yokuthi kusekuphazamiseka yonke lento eseyiqalile wangikhuza mina ugogo naye ubabuzulu bathi wemkhiza yini uthi awufuna abathandazo kumele ubakhulisa ingani wena ukhulisiwa usafuna ukukhulisa abanye ngathi mina nginesizathu mina benguhlala u7 days ngingadlile hambe ngiyokhuleka entabeni kwaBhidli lapha hambe ngiyongena lapha empembeni ematshamnyama le yebo ngiyongena emfuleni nje mina bengambizi baleze dangerous hayi leze ezilula ngoba bengingasithanda izizibe engizothi mangiyakuso kungabibikho into engizoyifila ukuthi ikhona so lo muntu ebengisebenzisa bekuwumuntu okanjalo yebo uyabona so ngisokolile mina ma ngisefa
Angithi uyabona. Manje inkinga manje uzomhlalisa umuntu 7 days ukuthi angadli ukuthi vele nento emfakela mhlambe bekumele vele yena ayidlela i-treatment yakhe. Uyabo? Bese lapheke eba right. Yebo. Angithi uyabona. Kwesinye isikhathi uthothi vele umuntu uzosefwa la. Udli treatment. Angeke leyo muntu umbambise 7 days uyamlimaza. Yebo. Uyampanisha ingakho abantu befele entwasweni. Angithi uyabona. Yezwa. Ngoba manje intwaso yanamhlanje is too difficult kehla. Yingakho futhi uthola ukuthi abanye bayayithatha kube umlilo nje wamaphepha. Ethe phuma umuntu ubone egcwala amathwaso ukuthi bhu. Uthi nya. Ngoba phela namabhungane lapha ehla amaplanga ngithi ayasebenza nawo. Kube ngathi umuntu unedlozi kwaleso sikhashana kubuye kundize lokho kwamabhungane ekhambe uthothi idlozi futhi alisekho. Oh. Angithi uyabona. Ayagaywa phela amabhungane lawa. Ngizwe kahle. Afakwe lapha kwimbhemiso ikufakwe nalokho uyalazi usingalisa lesanikazi. Yebo ngoba ngenkathi esekhona amabhungane uyavuka lento izovuka phela ngehlahla amazina lamabloom. Yebo. Makuthwasa ihlobo. Uthothi lento aso kube ngathi ithi maqala zithi winter bese Angithi uyabona. Kusuke ku material phela mina ukho material engingawazi. Yebo. Engingawazi ilo engawufuni. Engingafuni nokufunda. Kodwa lo engiwufunayo nengiwufundile yiwe engwaziyo. Izwa. Ngoba phela ngithi mina njoba ngiyayichaza ukuthi angithathi noma yini. Nabantu futhi abeza kimi angisebenzi mina nanoma ngawubani. Cha angisebenzi nanoma ngawubani. Khona umuntu oza eku-fast lane ngokuthi ushawe endawana thize usefuna manje ukuthi akhave le mali ashawe yona lapha ngimfuni lo muntu ezela ekhaya ngifuna mina umuntu okuqondayo ukwelashwa ukuthi kuyini yebo kuze sokwazi ukuthi sisebenzisane ngendlela eright. Mavovo nangoke umuntu usethwasile unayo lenkinga esikhuluma ngayo phumile entwaseni wenze konke kodwa ayimpela kuvele kwaba ngathi uxakeka mo kwenziwa kanjani? Angithi ke manje ekhehle enye into kumele siyibukisise kahle umnyango lo unehendlile yebo unembobo yesikhiye ukuthi noma ukhile uvule umnyango ongenayo imbobo yebo kuukuthi sivalelwe nje la kwase kushiselwa mhlambe so khona ukuvula angeke sikhona ukuvula yeah khona umuntu vele uthola uthuthwasile vele bekungamelanga nje athwase totally yeah uthwase ngendlela le ngichazayo uyabo ukuthi udlulela nje kwamavovo noma denginomsebenzi nami umgidi wami thizeni ngokuthi nginalento la egcekeni isiyambhongisa ke manje seyimtshela ukuthi hayi mawuye kumavovo you never go wrong uye endaweni okuyiyona eright yeah vele lo muntu kangithi yabona ukuthi bengenayo vele into waso yeah manje umbuzo ke njoba lo ubuzayo kuzoba nzima ukuthi ngiphendule ngithi hayi la kwamavovo siyabalungisela abantu abanjalo khona sebeyile ebantwini abawu8 abakhulumele yonkulunkulu ukuthi bayabalungisela abantu abakanjalo abakaze balunga abalungiswa ukuthi vele ngoba kukho ngeke uyilungise vele into engekho into engekho angeke uzuyilungisa into elungisekayo into ekhona kuloyo kukhona kuye kuyalungiseka ekuthenini kulandelela ukuthi ikupho kwakumele kuphakanyiswe kuya kwangaphakama ikupho kwakumele kuhlawulwe mhlawumbe kwamacala thizeni abazali okwakumele ngoba phela esikhathini esiningi abantu abayi kulezo zinto ngoba zizoba delay phela ukuthi bangikhokhela abantu mina ngithwasisile ngene imali nibe right zizongidelay ngiyabona so ireason yami lapho ke mina ukuthi into engathi angifuni ukuthi mina ngithwasise ngikuzwa kahle Mavovo lona ke obenayo ke intwaso kodwa egcineni kwashabalala kushatshaliswa yini ke khona khehla kukaningi yeah ngalala nabo mama la endumbeni oh yeah angithi siyakhohliswa abantu bakutshela ukuthi izinto iphakama ngocansi
abe ingilosi zabo. Yebo. Ngoba ake siqapheleni ingilosi. Yeah. Khehla. Ake siqapheleni ingilosi. Uyabona? Ngoba abantu mina into engiyibukayo abayiqapheli ingilosi. Ma umuntu ake wenza iresearch uwedwa ungabuzi komunye umuntu. Ngoba sometimes ukubuza uzobuza ebantwini abarong. Yebo. Noma ubuze ebantwini baleyo ngilosi. Bese bekudukisa wes. Yabo? Ake siqapheleni ingilosi. Ukhona ukubabona abantu ababhilonga engilozini okuyo. Abangabhilonga engilozini okuya qhela. Yebo. Kubo ubayeke nengilozi yabo. Wena ufocus engilozini obhilivela kuyo. Manje ngoba sisabalele sithanda izinto. Sifuna ukuba rich. Asisakhona ukuthi senze iresearch yengilosi. Yebo. Ukuthi lo muntu yipi ingilosi ebusa kuye. Inkinga iba lapho khehla. Yabo. Kodwa umuntu ma ethwasile intwaso yakhe ayangahamba ngendlela. Uyakhona lo muntu ukulungiseka. Oh yeah. Ma enayo intwaso. Ma engenayo angeke azalungiseke. Cha. Ngoba ngeke uyilungise into engekho. Ngizwa kahle. Ulungisa into ekhona. Okusho ukuthi Mavovo kukhona okuvula intwaso nokubheka ngoba nakhona ufanele iqale kuhlungu ukuthi kwavalwaphi ngoba uthi kufanele iqale umuntu uthola ukuthi ehlole ngoba la kaMavovo uyahlola. Sho ukuthi maye ingekho uyamtshela ukuthi ayikho ngoba okusho ukuthi wena ungamchazela ukuthi kahle kahle okwakufanele ukulungiswa u1 no2 no3 ngoba phela kwavuka sengathi intwaso kodwa kwesinye isikhathi omunye wayedlulela nje wabhongiswa izigubhu uchazile mase kube yilo okuyiyena kukhona yini ongamlungisela uthi cha nangu ngiyakulungisela la entwaseni yakho hambo osebenza nalo ke iziko lakhona noma umakhele iziko lakhona. Kuyenzeka lokho khehla njengoba ngichaza. Yeah. Umkhulu nje uma nethwa izimvula entombini engaphethe esambulela kungena sihlahla kungenatshe kungenantaba. Umnikazi walesi sikhwama. Yebo. Azange yena aye mina la sengibuya khona. Oh yeah. Inkinga iqala lapho ke khehla. Yeah. Azange aye kulamazwe mina sengibuya kuwo. Inkinga iqala lapho. Ila ke wena kokumele kube clear kuwe ukuthi yingani manje ungene emall wonke umuntu uthwasile. Ungene emakhampanini wonke umuntu uthwasile. Yingoba sesijike endaweni la okungajikanga khona labantu. Yeah. Yingakho ke eqaleni bowuthola ukuthi bengabaningi abantu okuthiwa abathwasile. Yingakho bewuthi noma uhlangana naye unesithunzi mawuhlangana nje nesangoma sifaka umyeko sithi hey sibhonga lapha siphethe ishoba nje sihamba endleleni sihamba ngonyawo phansi ububaleka ugudla ucingo. Yebo. Sidlula isangoma sishesha. Uyabo? Nakhona futhi besabizwa ngezanusi kuthiwa isanusi. Yabo? Ngoba mase singaya sangoma. Uyabona lapho ukuthi sesingapolitiki ukuthi yini le wena osukuyizwa sangoma endlebeni zakho noma emqondweni wakho bese kube ngathi ungahuba sangoma thizeni. Yabo kumele ulazi igama eluthi sangoma libuildeke kanjani ngamani uthi sangoma nje ukuthi awazi ukuthi igama elithi sangoma lichaza ukuthini. Nelithi sanusi angithi uyayibona leyo ngizwa kahle. Manje ke ingakho ngisho ngithi hey kunzima kakhulu ingakho manje kaMavovo seyifuna ukuthi engathi ngahlehla ngoba mina bengithi mhlambe ngizothola abantu abanjengami ekuthenini sisakhe isizwe ngeqiniso zifunde izinyanga ezisasencane ukuthi zikhule ngobunyanga beqiniso zibazi. Yebo. Uyabo khona abafowethu nje abathize
abekho bona la kulobunyanga lubo abekho nje kulobunyanga hayi khona abafowethu nje abathize yabo ya abafundisayo ngokubophela imithi ethize yebo ngiyayithanda lezo nsizwa ngiyayithanda lezo nsizwa zikhona khona la ku social media yebo ngiyayithanda lezo nsizwa lezo bafowethu ngiyanithanda noma ngeke ngisho amagameni bona bathi bayizinyanga lezi zodumo noma lezi ezithi zazikwazi ukwenzana bafike nje bethi hayi akubophelelana lana ngiyayithanda lezo nsizwa zinemfundiso enhle yebo zinemfundiso enhle yiba abantu kahle kahle uyabo abangakhona ukuthi bayenze lento ihlobe ibe yiyo ihlonipheke ithandeke hayi njengoba sekunje hey ngikuzwa kahle uyazi la usakhuluma lapho kukhona okubuye kuvuke kumina ekuthenini ukuthi okusho ukuthi la Mavovo ngoba sikhuluma kakhulukazi ngalokhu kwelapha noma ukulapheka kwabantu abathwasile akusho yini ukuthi uma elashwa yena lowo muntu akaphume futhi eyogxeka lo owayemthwasisa ekuthenini ukuthi ngoba abantu vele bekhala ngokuthi wavalwa ilo ake sithi uyamlungisa kaMavovo kodwa egcineni umbona umuntu esegxeka ugobola wakhe lo owamkhiphela inkomo yakhe khehla ake ngibuze nje kanje ngikuchazele mina la engakhuliswa khona yebo ukuthi ngakhuliswa mina abantu abavula izandla yebo bangenzela iqiniso yebo mase ngifika mina sengiphathwa ubufebe la endumbeni yami kuvaleka umsebenzi sengimsola kanjani ugobela wami noma usuwenze into okuthiwa ungayenzi uma uthwase lapha kule yantomba ngenxa ukuthi intwaso yakho ihamba kanje ngenxa ukuthi nendumba yakho imise kanje sengithola abantu sebethayi ukuze kugcwala abantu la ekhaya sambe semamboni ngilanda into mhlambe emamboni mayifika la isidalo esingiphethe siqhele selingenaphi igobela lami selingena kuphi kahle igobela lami so leyo nto yabona ukuthi ngingayifakaza ngingeyifakaza ngoba abanye abasebenzi nje kungenxa yabo yezinto bona ababesebenzenza abangayifundiswanga labathwasiswe khona angithezwisisa leyo nto kwesinye isikhathi uthola ukuthi bekufanele ebuyele kulona igobela lakhe eyobuza ngaleyo nto ngenxa yokuthi uzwe umuntu ethi engathi impilo yakhe isihamba kahle ngenxa ukuthi uhamba endaweni ethile okusho ukuthi naye akahambe ye kuleyo ndawo wafika wabulala umsebenzi ngifuna ukuya lapho ekutshela ukuthi ngazi ukuthi mina ugobela makumama wakho makubaba wakho ubaba wakho kuze kube sekupheleni ngisho kuthiwa amsekhe emhlabeni ubaba wami usibanibani ngoba uyamazi ukuthi wenzani ngifuna ukuthi ngiye lapho manje uma kuya ngokuthi awubuyeli njalo kuyena ikona lokho kuvala lo msebenzi khehla ake ngikwenzele nje umzekelo kusuke kwenziwa yini abantu ababuye ejele babe nezinombolo abayikhulumayo ngaphandle yebo angithi bona basuke bekhuluma intshayelo zobaba babo ababathwasisile ngaphakathi uyabo nakhona futhi it depend ukuthi lesikhathi uthwasiswa uthwasiswa luphi uhlobo lentwaso ikuphi obukwenza wena nalabade bekuthwasisa usuphuma ngaphandle nje mhlawumbe wena sowuclever lo suku suhuye kanti lapha mhlawumbe bewusisi lo okade uhuye angithi yabo usuphuma ngaphandle wena usundoda kodwa lapho ubuMavis angithi uyayibona leyo nto so kuyadependa yingakho namanje sishawa ilokho ukuthi izipikile ezibethelelwe kithi ziyahambelana nezidalwa zethu angithi uyezwisisa uma ngabe mina ngizokuthwasisa la ekhaya ngiphinde ngithola ucansi kuwe ngicabanga ukuthi ithongo lakho angeke likuvume lokho ilesikhathi usufika lapha ekhaya akusenzeki lokhu wena obukhishelwe ekhaya angithi uyabona
kwesinye isikhathi uzongena la ekhaya mawungena la ekhaya kanti mina nginengilosi ephethe lo msebenzi wala ekhaya engahambelana naloya muntu okuwena kodwa mina engikushoyo mala ekhaya ungeniswe isidalwa sakho hayi phela bafethu okungcona siyeke idalwa uvele kulanjwe izinto singasayisebenzisi uma ngabe isidalwa sakho sokuthumela endaweni errong. Oh yeah. Mina esamje sangithumela kwamavundla. Yebo. Ingakho ngisho yonke leminyaka. Ngoba lapho engisho khona. Angiyelanga. Cha. Angiyelanga. Sangithumela. Yebo. Ingakho ngisho. Namhlanje. Kuze kube manje mingaki iminyaka u30 sengushayile. Uyabo? Ngoba phela mina ngisebenzela umsebenzi ngino 18 years. Angithi uyabona? Ngizwa kahle. So ingakho ngisho. Kodwa mawuye la wena ongathunyiwe khona. Yebo. Ingakho vele uzothwasa into engekho. Ngoba uthunywanga khona. Uzwe kuthi uyathwasisa. Uzwe nje wena kuthiwa umfo kaNhlanzi hayi uyathwasisa noma ke kube ukuthi umfo kaNhlanzi unezigubhu zakhe vele idonsa amathwasa. Yebo. Yabo. So intwaso yakho ke vele angeke izihlobe. Yeah. So labo bantu ka angeke sikwazi ukungenelela kubo. Mina ngingenelela ekutheni kulabantu abaphiwe. Yeah. Kodwa base isiphiwo saba sangahloba. Kuba buhlungu. Sebekhipha inkomo bakhipha konke. Uyabo? Abasondele nakwena angisho ukuthi uthi abasondele Mafofo ngoba ngiyazi ukuthi uyaye usho ekutheni ukuthi lo obonile nokholelwayo nobonayo ukuthi cha ngingasizakala uyena okumele hayi ukuthi okumele osondelayo kuwena ukuze ekwazi ukusizakala ukubeke kanjalo kwesinye isikhathi ngoba mawuthi akasondele umuntu kuba khona inkinga. Hayi mina ukuthi angithi khehle esikhathini esiningi mina ngiyithandele kakhulu impumputhe. Yeah. Impumputhe uyakhona ukuyihola. Yeah. Uhambe nawe uye emall. Ilandele wena. La uyiholela khona. Ayibi nankinga ke futhi ukuthi wena mawugcine wayoyifaka emgodini. Yeah. Ngoba yona ayiboni. Yebo. Ilandela wena. Manje yabona umuntu oseke wabona kunzima ukuthi alithole usizo ngendlela efanelekile. Ngoba unezinto asezazi. Uzothi ngazi ukuthi Yeah, lesikhathi wena mawuthi sihamba so ethi ingani ubaba wami wayethi sihambe so. Noma wena engeze ukukutshela asho ngenhliziyo. Usho ukuthi manje yena useya compare. Yeah. Ene number 2 umuntu ozothedla intwaso la ekhaya ungena ku TikTok ungena ku YouTube. Ucela ukuhlolelwa online. Esentwasweni la ekhaya vele uzophuma engaphethe lutho ngoba into azophuma nayo kuba confuse ingakho behlulwa ifihlo beze mhlawumbe uthola ukuthi umuntu uzoze asendelwe ngo WhatsApp uvoice note ukuthi hayi into yakho soyibeka emablominathize or soyibeka kuphi yabo ngoba the most vele yabashaya imfihlo alisekho leli yafihlo hayi ngempela ngiyabona ifihlo siya ngempela efihlweni ngoba umuntu umgcina esalanda ifihlo ngosuku lokuqala ifihlo kodwa hayi emva kalokho ifihlo ubona hayi akalandeli ya uthola ifihlo khehla alisekho leli yafihlo leliya ebelunqo ngoba ubufakazi balokho ulithathile ifihla ngithi nimlethile naku namhlanje yena kanamathwasa akungeni bantu endumbeni yakhe sekumephi lo muntu lo besimbona masizombona lapho ehlahluba eshaya inhlolo eshayela abantu la ekhaya akasayibona inhlolo seziyephi mkhulu ake sibuyele la ekutheni ukuthi kungani laba bantu abasuke bethwasile bengabuyeli kogobela babo kodwa siyabaxolela labo thola ukuthi ugobela
usesenkosini ngenxa yeinsuku zokuphila uyabona uthola ukuthi bekuyisalukazi sesisidala mhlawumbe bekumkhulu osemdala ewugobela wakhe kodwa uma kuya ngokuthi besaphila bengabuyeli kogobela beyobatshela noma bebeyale ngendlela ukuthi cha umsebenzi ohanjiswe kanje uma futhi kwesinye isikhathi emiyalele ethi cha ongakuphakamela wena u1 no2 no3 ukuze indumba yakho ikwazi ukuthi iphumelele usebenze ngendlela. Hayi khehla ayikho into enjalo. Anginjoba bengizama ukukuchazela ngabantu abasuke kade beboshiwe bese bebuya sebenenombolo. Oh yeah. Ugobela akukwazi ukuthi akukhiphe engayishayelanga lezo upikili kuwe. Angithi uyayalwa. Oh yeah. Phela ma ukhishwe entwaswe kuthi futhi enye into khehla kunento kanje esuke inishaya. Mina ngokwazi kwami mawuthwasa ukudla kwakini. Yebo. Mawuthwasa akumelanga uzwe izinto zakini. Yebo. Yabona nje mina uma kamama ugogo bengithanda kakhulu masithola uTrazi. Ntombi kalicingwa nami evela avimpilo halodi. Ntombi kasojuqa. Angizange imncwabe. Yebo. Futhi akazuzwe. Angizange ngizwe. Umfowethu ifirstborn yakithi angizange imncwabe. Umalume angizange imncwabe. Ngibuye nje mina ekuthwaseni seladuma ledlula. So sengishola izinto ezikanjalo ukuthi hey intwaso yamanje mani kuningi okwenza ukuthi ingahlobi. Nalamafoni. Yabo inkinga futhi ila emafonini. Yabo angeke mani uthi uyilithwasa uyagugula usuwazi umavovo naye wena uthwasa. Ay akuhlangani. Ngoba manje nami ngizokwenza isokwala ekhaya. Lapha yawo khona wenza isokwalapho khona. Egcineni mawusuphuma uphuma nana uphuma nalutho. Ngoba mhlawumbe mina ngikwenzisa nje lokho engikwenzisa khona la uphansi kwalapha. Mhlawumbe nami umsebenzi ngumise ngengilozi ethize. Yebo. Ezo overpower leli idlozi elikuwe. Loya usenza into phekwento vele engasekho. Eseyimoshwe yimi ngengilozi yala ekhaya. Ngoba esikhathini esiningi mawungathi uyabukisisa kahle. Angithi mina la ekhaya nginani nginendumba. Yebo. Mawungafuni ukuthi indumba uthi isikhuphe. Yebo. Mawungafuni ukuthi isikhuphe ungathi nje kuseladini. Yebo. Isigodla anginaso ngoba umalume wami unesigodlo. Uyo inkosi ngale ngakithi. Yebo. Uyeko nesigodlo mina nginaso isigodlo. Yeah. I-reason yami lapho. Uyicacisa kahle ngoba ngeke ube inkosi malume inkosi. Cha ngeke ngibe inkosi umalume futhi eyinkosi. Angithi uyabona ngoba mina njengoba nje ngithwasile kanje. Indumba uyabo? Isikhuphe. Uyabo? Iseladini. Kuseladini. Yes. Isigodlo ngicabanga ukuthi nakangangezwe lakhe kunesigodlo. Yebo. Mina ngikwazi ukuba nesigodlo. Cha. Yebo. Nathi futhi sinamakhosi akithi kwaMkhize. Yebo. Yiwa nezigodlo. Mina ngikwazi ukuthi ngibe nesigodlo. Yezwa kahle. Ngoba la kwi-department yami khona isikhuphe, indumba, yilati. Yebo. Ungabiza ngalawo magama amathathu. Ingakho ngiyaye ngithi futhi mina ngulugedla nje mthandazi. Yebo. Angisudokotela. Yebo. Ngoba odokotela. Anginawo futhi mina ama qualifications of doctor. Cha. Angeke ngithi ngigcine kwa standard 9 bese ngiba nama qualifications ka of doctor. Kusho ukuthi sengiyabadelela abantwana babantu abafunda o15 years or 12 years or 10 or 10 years abawo doctor. Ngizwa kahle. Mavovo sesiyagoqa njengamanje abafuna ukuthi nabafisayo kakhulukazi ekutheni ukuthi bengasondela la ekhaya kakhulukazi nampa impela bathwasile nampa ugobela sebedlulile mhlawumbe emhlabeni abanye abayabona ukuthi ake siqhubeke nempilo sizwe ukuthi kahle
kwalaphi ngoba ngiphumile impela inkomo ikhishiwe ekhaya ukuze ngiqhubeke nomsebenzi nami bengenze njani? Hayi bengazama bona ukuthi baphume phela baye ebantwini abangakwazi ukuthi babalekelele kuleso simo leso ngoba phela emhlabeni kuyalekelelwana. Emhlabeni kuyalekelelwana ke. Asisho ukuthi abasale sebelala phansi ngesisu. Abavuke bayithintithe bese kubonakala. Mina nje ngihlukaniselayo kukhona. Ukuthi uboyibuka into ma seyiningi kakhulu. Ukuthi sekukhona nokuwrong. Okungasekona. Uyabo manje kunzima ukulungisa into okungeyona. Yabo. Ingakho mina ngithi bangaphuma ozakwethu abafowethu baye ebantwini. Abangakhona bona ukuthi babalungise. Ngoba mina ngithi angithandi ukulungisa into engekho. Mayikhona kodwa ungayilungisa. Mina ngilungisa into ekhona. Yilokho nje ngimi ngakho. Mavovo utholakala kanjani, utholakalaphi? Oh mina ngiyatholakala eSoweto eMapetla, ngiphinde ngitholakale eMnambithi kwaHlathe number 2. Inamba 072 48 24 003. Yinamba engitholakala kuyo. Umuntu othi hi nothi thokoza mkhulu angikulula ukuthi ngimphendule, ngisazophendula ama voice note awu60 awu40 awu30. Umuntu akashaya inkulumo yakhe ephelele ngibuyele nami kuye ngenkulumo ephelele. Yilokho nje ngihlezi ngikucela. Hayi laba basho kanjalo ngiyadelete nje ngangifuna. Akukho engikukhuluma nabo ngoba vela ngithi ngihlezi ngikuchaza. Umuntu owenza lokho ukuthi ngiyachaza. Yilaba engeke ngibabone ukuthi yilaba nje abasuke bekuhlukumeza yabo. Kodwa akunamsebenzi ke futhi lokho. Mavovo sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sithemba kunangi ngokuzayo ngoba abantu bafunda okuningi kuwena ngoba balokho besibhalele nalapha uthola ukuthi umuntu uyabuza umbuzo ethi ngelenye ilanga siyafisa ukuthi ukufike mhlawumbe enkulumeni ethile. Lokho futhi kuyabakha abantu ngoba kusongeyena yedwa basuke bebaningi abantu abangafisa izinkulumo ezikanjalo ngoba abantu bayadinga ukwelashwa ngokweqiniso njengoba ukwazi ukukhuluma into uyibeke njengoba injalo. Siyabonga baba. Hayi siyabonga nje ithokozani kakhulu siyabonga. Kunjalo ke mbuke lapha ekhaya sikumavovo 9 ngoba sishilo ukuthi usebenzela la eGoli eSoweto eMapetla nasekhaya eMnambithi kwaHlathi enumber 2 uyasebenzela khona. Ngicabanga ukuthi konke sikhiphele kahle. Imininingwane kaMavovo ikhona, inamba kaMavovo ngoba ubona lapha escreenini ikhona, iya WhatsApp leyo namba iphinde futhi leyo namba ifoneleke ibanjwa uyena ngqo uMavovo. Ikhathi ke zokumfonela ikhathi ezifanele bakwethu hayi ikhathi zalethu ngoba egcineni naye uyalala ephumule ngoba unomndeni evuke futhi ekseni elungiselela nabantu abasuke beza khona la endumbeni. Igama lami ngingumzothule ngokeshembe isibongo mafafuke njengedengabane sambane sabumkosanga la maqedwe la bofoza nokhathi sikhudla othi mawuvimba ngala uthusungale ngumkhovu oyiphaya ngumadakeni oyishasa nkethela ayiphindi idibana.